Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.